Hi. Hello. Hi. I'm fresh. What are you doing? Sure, Magari. No, it's okay. It's okay. Not now. It's okay. Not now. Yeah. They got to tutuza amazi. Ikibazo mfite abandi bakiriya ngomba kwita. Icyo mfaze zo kuri bwishyurwe n'ubundi. Ubundi bampamagara hano kugira nze gukora iki? Niba udashoboye kuryamana nanjye. Ushanze undebe ndisha igishushanyo. Urana hari ikibazo singira ngo icyambere. Ikibazo kirahari. Njye amafaranga ngomba kubona yakoreye nawe nkunda amafaranga y'ubuntu please. Niba hari icyo dukora mbabara tubikore n'igende. Ntabwo ari ubuntu ariko. Nyine reka tubifate nk'aho amazi. Ubundi ko tudashaka kuryamana nanjye. Urabona ndi mubi? No, ntabwo ariyo mpamvu. Sometimes mba naniwe ariko nyine reka nkuvura umunaniro. Okay. To be honest, nyine barimo mfite irungu tu. Mva nyine nshaka umuntu twaganira. Kabakire mubaho neza. Uba mufite irungu. Uvugira umuntu muganira. Umuntu kumara irungu. Nta kibazo se. Okay. Banza rero nyishyure. Oh, yeah. Business before pleasure. Huh? It's okay. I'm also there go mother. Okay. What? Yakuri murakina. What? Uri murakina? Gusa n'ibiki? Amadolari 100. Ariya nanga ubundi. Urandeba ukabona ndaciritse ku rwo rwego. Ntabwo nibuka ubushize uko twari twabigenje nanga. Ongera unyibutse nta kibazo. Zana andi nyuma. Andi angahe ake. What? No. Nigendere. Ntabwo ndi kwibuka. Amadolari 300. Okay. That's too much for a conversation, but all right. Urishimye no? Cyane. So twaganira nta kibazo. Niba itari ibyo twabikora. Oya kuganira nibyo sawa ntacyo. Ushaka tuganira ku kintu. Soon was. What is it? Narize. Wize amashuri angahe? Nize 6 ngisumbuye. Ese kuki wahisemo mu cyo utashaka akazi? Narakabuze. Narakabuze. Sure. Ndi gukina. No, ariko ndimo turaganira. So kuganira se sibyo twishyuranye. Narakabuze akazi. Okay. Utaha isohanye. Kumva azagura imigenzura hano. Ntabwo turi kuganira ahubwo uri mu igenzura. Numvaga ari ibibazo tu. Ntahahe? Uzi ko n'ubu uri gutara amakuru. Ushinzwe kumenya aho ntuye? Nabazaga ibibazo ariko
hari uwo nkomeregereza oya wumva udashaka kuhambwira it's okay ntacyo bitwaye maybe tuzagenda tumenyana gake gake ariko uri guseka utabishaka nushaka kumbwira nseke mbishaka rwose leta mbishaka urega wanyishyuye oya ntabwo nshaka ko tuganira nkaho nakwishyuye cyangwa nyine like nshaka a friend experience nshaka ko nyine umbera inshuti kuba nakwishyuye ubigumishe ku mutima wawe ariko nshaka kuba aka kanya nyine kubona inshuti ushaka kuba inshuti nanjye yego wumva inshuti nanjye yeah why not ikibazo uratandukanye pe uratandukanye gute nacyo usanze nanjye mu kazi actually nuko nyine ubwo habajemo n'umunaniro n'iki aba nibo ndi kohereza email ariko nibo bari kumpamagara tena halo ndimo ndayohereza kandi ntimukamamagare cyane ntabwo ari sawa